Imphal Municipal Corporation of Mikhalda Mirep Oigat Singi Scrutiny Loikre, nomination Kudimata Ayabati Kre. Torangam Tarini is the Asian Uripokang Suplamita Kauki Matam Kato Banna, Mausa Punsida Akaibati Kre. Amasung haukiba dumini asida nong net na subra gi Imphal na kya ising tumin kre nambulam Imphal turel mai su wakat kre Ma'am kurumzare adom ne yengbiri bas impact news ni ai okram somendron hauzik pungza sapawi maroi ba pausing miyam da pijari Zun ani da pangthok doriba Imphal Municipal Corporation Mikhalgi ngasi scrutiny yenab amata yaudana mapung fana losin kre Imphal East ki oina ward tariat ki damag mirep oina songthora ki ba councillor ki mirep kunni thoi amasung ward member ki mirep kuntrani thoi mag mirep oiba da ayaba pi kre Mikhal asi ki damag Imphal East ki damag scrutiny asi porom pataleba subdivisional officer ki office da pangthok ki Imphal East ki oina councillor ki mirep kunni thoi amasung ward member ki mirep kuntrani thoi na ngarangi aroi mirep se pisen minumit fawbada Punna mirep Yankai Marina mirep se pisilaki bani. Ngasigi scrutiny to the SDO yaw no official singna mirep se thajilaki ba candidate singadu ki maming mata mirep se pisilak pada yaw ki ba se sang singadu achum sumda yeng laba matung da mirep oibu ki ayaba do pi ki bani. Sathaki ba scrutiny to da Mikhal asigi mirep singbu saugat pamyo singna party singi firal sing paidu na lakna ki municipal ki Mikhal da nan Manipuri singna bot thada ba ya royana JCILPS na laurabasu ngasigi Mikhal do da nan Manipuri sing su makoigi candidate pu saugat pu ene scrutiny mafam da lakna ki Mikhal asigi mirep se handopag eroiba numit asi tha asigi tang kun phau bane scrutiny yaw lakiba mirep sing amasung mirep sing bu saugat pamyo singna purakiba gari singna lambi matai da khamjin madagi miyam gi chathok chasinda chaun ayet pa pi ki Imphal West ki ward kunda a councillor humphumari amsung member mariputara nithoina Mikhal thengnagadauri ward number taramanga ki member number 2 A Sanjoy lamba amata yawdana ka khre IMC ki apun ward kuntaret laibagi manungda INC ki kuntaruk BJP ki kuntaruk CPI ki manga LJP ki ahum JDU ki amma loinana independent kuntaruk na Mikhal thengnagadauri Taurangam Tarini bu state force na khut tha ki ba thongbu yaning da phong doctor na sem ki ba GAC na kau ki ba matam kak ta uripok kangsup ban ngasi da ki haukre ban na si ki saruka moina uripok over bridge da ki hauduna iroi sem ba faw ki lambi da miyam na thorak tuna lambi thingki makhal amata ki gari chalan ki de adu mahiroi ama emergency service ki oina di komthoki ban sogat pasingna uripok kangsup lambi ki mafam kya da famjin nuna laiki lambi da mai thaki Nakalamrom da JAC ki maikai digi makoi ki khongjang asida ahongba amata laikhiroi loinana tarangbam tarini khut thabad senaba police personnel dandi PO haiduna JAC na state government da kayarak haijarba fawbada hauji fawbu tumina lairiba sida PN da bu fongdorkli Nakalamrom da tarangbam tarini me nipan ki thauduk ki matung sarahian ki khongjang sangsilakbadagi haksang ki phibam soksilakpana maram oiraga porom patalai be jenims da laikat aduna lakhibani Manipur ILP Sanahanaba Assembly the past of bill home act on Thokun demand Tarudana Joint Committee on Inner Line Permit System na Lamdamasigi Maroi Lambi Sing Thingba Wakat Mifam Pamba Luna Human Sin Same than Sangsilak Kongjang Makatan Satari Kongjang Asigi Saruka Moining Asisu National Highway number Chama Yankai Didim Lambida Lambi Thingba Kongjang Sataki Lambi Asiga Sarukama Wadiba Kaisampat Masinagi Malom Kaitel Fawbada Nupi Sing Thorakuna Lambi Thingba Kongjang Sangshinki Lambi the Lakpa Makalamatagi Gari Chalan Kide Madugi Matakta Miam Gating Marakta Laki Indian Army gi Gari Fawba Thingdun Halanki Lambi Thingman Maram Oraga Miamna Lambi Sat Pada Sauna Akaiba Oiki Kwa Kaitel Gari Jangangai Uchekon Kaisampat Top Lera Kaisampat Lemazam Lekai Takhelamam Lekai Dasu Miam Natidim Lambida Uwa Paisinba Madi Tayar Mai Tabana Sing Sataduna Lambi Thingba Natana Wakat Mifam Pamla Batungda Human Chain Same ILP system Chana Haluaduna protest Toki Lodana Gari the Leba Comet School and the Hubbard School Gimairo sing a so Tidim Lambi Tingduna, ILP system Chanahan and Bakolau Kia Lauduna, Kongjang Sangshinki, Amaromda, Miam Lambi Tingmi,
khongjang manungda Manipur police ki personnel kaya na ngak sian bana hauji fawbu ki oina di pam na thodok thokpagi paw leitri JCLPS ki yobu sagatuna apunma Manipur matamise Kanglup Amig Sumang Lila Council amadi All Manipur Sound Service Association na wakat mifam ma andro parking da ngasi chathagani toramba adu nongsing amaram oiduna hayeng oina wangkai kaithel asangbi community hall da pangthok lagani na amik na cherol amada paujelakli Scheduled Tribe Status in Manipur hai bahiram asida Protection and Preservation Committee Manipur PPCM na tampaki mafam sing da satharak liba miyam gi oiba mifam ngasi sulep tana sathari leptana satharak liba mifam asige saruk ama oina ngasi Scheduled Tribe Status ki matang da PPCM amsung Pioneer Education Sporting Union senduna Bishnupur District ki oinam da leiba usak khang dabi community hall da miyam gi mifam pangthokhi mifam adu da lamdam asida leiriba civil society organization singi mihut singam sung akhang ai singna wangang khi oina mamsung mafam adugi akoibada leiba ahal naha kayana mifam aduda saruk yakhi reservation public sector the best job government department PPP model discourse scheduled tribe Hindu community hate mamang lining the door, subtle lining me, I cannot hiding the view of your India की currency nota Indian Constitution की निपान सुबह schedule चलबा मितई मयक याव रोइदोर है ना फोंगदोर क्लिबा से निंग तंबलेबा कम ओइब की लाइफम तोकपा मसा सक्तम ngaksan बा सही लिसिंग अनि हेन बगी निंग तंबगी पुवारी लेरकलबा कंगलै मियाम पुमनमकना तराइना लफम थोकते है ना आइना थिंक्रबा People's Revolutionary Party of Kanglai Park Pripak की Publicity and Propaganda की Assistant Secretary लेबाक ngak luang na thadro pasiro lamada kangalakli ngarang dagi leptona surakhiba nong namaram oiraga Imphal East amasung Imphal West ki maru oiba lambi sing ising thumjin khre Imphal West ki yamna maru oiba lambi ama oiriba tidim lambi asigi kaisampatak ki takhelakai fobugi lambi tangkhai hen ising thumjin ki Imphal Jiri lambi ki sagolbal mapadasu lambi ising thumjin ki lambi ising thumbatana tana kaisamthong Assembly Constituency sagolban Assembly Constituency Yai School Assembly Constituency Pasoi Assembly Constituency amadi Wangkai Assembly Constituency ki laikai singular kulak yauna sumang thelong ising thumjin ki lambi sorok lera khulaki nak yetalaiba iram nala sing funjinduna ising chianba ngamdabadagi pathorokpa ising na ising thumbagi achawba maram ama oiri numinini humni lep laitana nong suba sing suba sina tampaki maroiba Imphal turel amadi Nambul turel gi ising imaisu lep laitana wangkhalakli ising thumjin kiba mafam sing laiba miyamna government iram nala ningtina sembi daba amadi sengdok pidabadagi ising thumbagi awaba si mayoknabani hana phongdok naraki कोई कसामथों केंद्र से कोई MLA फम पाइबसिंगसिना मसी वसिन मरिनगी नीदे हायरगा यामना दि तौबिरगा अदोरगसु सुमाइना इसिंग चौलाको मतमदा कोई मोटलिबा लैरिबा मयामसे मकोइना निंथिनोंगाइना कोई येंसिनबिदबसे मसी खतंग अखोई प्रजा मोइना कोई थमोइदा नुंगाइतबा म फौजै मसे आइना नों खितंग हेताबगने अखोई लेरक म टेक्से हेक्ता थुमी मैनो लेरकसे सरकार की माइगैदै सुने करिगुम्बा मत्तने येंसनबिरबसु तौदे थुमब्रा थुमदब्रा हाइना हंगबिरबसु तौदे अदुगा ड्रेन नाला सिसुने था अहुम मरी मंगागी ममांगददिने सेंगदि सेंगे सेंग तारगसुने नाला सि मतिक चादबनरा खंगदे अदुम हेक्ता थुम्मी Nakalam Ramda Nongasin Maram Oirga State Asigi Ariba College Ama Oiriba Maharaj Buddha Chandra College ki Principal Office Yauna Classroom Sing Ising Thumjin Gray
हिरम की मतंग महाराज बुद्धचंद्र कॉलेज स्टूडेंट्स यूनियन की जनरल सेक्रेटरी खादेम धनचंद्र ने फोंदोरखिबदा नोंग हेक ताब कॉलेज असी इसिंग थुमजिलिबा सिगी मतंग येंसिनबिनब एजुकेशन मिनिस्टर फोंदोखरे अदुबु ngasi फावद मियंग संगबिद्रि हाना पीएनदब फोंदोरखि महाकना मखा तारदुना नुमित हुमनी की मनुंग मरी लेनब सिंगम येंग संगबिद्रबदि कॉलेज असिदा हौजिक चथरिबा बीए अमदि बीएससी की एग्जामिनेशन सिंग असी थिंगजिनबग लोइनना कॉलेज बॉयकॉट तौरगनि फोंदोखि ममांग नों खितंग हेत चुब यादब सी कॉलेज से इसिंग थुम है छात्र क्या अवाब नंग है एजुकेशन मिनिस्टर मनाक्ता हाँ ओके पारमीकान कोई मनाक्ता चरूरे सेमनी थाजब पीरकी था 8 सुजला फाउद फाव करीगुमत एक्शन लौटपीदना लाई नुमित 10 ममांग अखोई नौना एजुकेशन मिनिस्टर अखोई नतन फाव से लापीरमे लाग अखोना मैम हाइजगरे है फाउद सी फाउ तौरब है स्कूल केंद्र की MLA क्या हना मसाना लातना कोई सूब लातना येंबीख्रबनी पुंग फाव मागी बोट कायगनी कोई ड्रेन से साब कोई यूम खर सोपदुना मागी बोट कायगनी खनबदगी कोई सिगुम्बा अखोई महई तमफमसंग असिबो सूब फिवमसिदा यौरकपनी है हाइजगे नोंग असिना मरम ओइरगा इम्फाल वेस्ट की खुम्बोंगदा इसाउ थोक्तुना यूम कई दुकान ngaगी फार्म अमदि सासन लेनरबा संगोना चिंगबा मफम कया अमांगता थोअनख्रे खुल असि फाउदुना सेलिबा माकलंग तुरेलदा अरानबा मओंगदा सारिबा सबान थाबी दाम असिना मरम ओइरगा खुम्बोंग मयाई लेकाय अमदि खुम्बोंग मखा ममांग लेकायदा इसाउ थोकपने हाना इम्फाल वेस्ट स्टूडेंट क्लब खुम्बोंगना चेरोल अमदा पीनबा फोंदोरकली लोनना तुरेल असि मथक्ता BRT अमना सारंबा RCC थोंग असि पिकमन मरम ओइरगा इसिंग निंगथिना सेनबा ngamdabagi isaw sawnabagi maramsu oire hari haukiba sahi english ngani taramanga gi july 13 da akanba ising isawna center ki bahairok turel saba hairok litan RCC thong amasung sandrakhongi itok turel da saba valley bridge ki फिवम सिंह हौकिब था तरारोम असि गवर्नमेंट ना हन्न येंगबिदबा मदि मतम खरगी ओइब थोंग सिंह सादुना थम्बुगी थौरांगसु पाइखटपिदबना ngarang ahingdagi leptana surakliba akanba nong namaram oiduna turel asigi ising imai hengalakpudagi kendra asigi manung chana leba khul kaya lambi phaunadre miyam kokta khut hapnakre hairok part 3 litan wangma inga lokamadi chandel district ki manung chanba thamlai konai tong waba chingba khul sing lambi phaunakidre Mahiro kaya isul kaba ngamnadre karigumba hospital da pukatkadaba delivery case yauna arubu anaba yauraklabadi turel kumlaga poduna pubugi fibamda laire amaromda sandrakhong khulsu itok turel gi mai hengalakpana khul atagi lambi fauna kidre ningsingba yabadi mamang sahi gi ising isauna center karaba hairo kendra gi thong asi yengsinbagi khongchatta government na tha taru ki manungda hariba thong asi amuk nauna sagani hana mari lenaba minister amadi official singda miyamda thajab thamlam kibani नोंग नमरम ओइदुना जिरबाम गी दिबोंग महादेव लेकाय गी लैरक निंखाय बदगी लेकाय एसिगी मियामना चथोक चसिन तौबदा साउन अपन मथोकले मरि लेनब अथॉरिटी नि अथुब मतमदा लैरक असि सेमजिन बिदुना मियामना चथोक चसिन याना नब सिनबिउ हाइरि बनबा याय महादेव लेकाय एसे जिरबाम असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी गी MLA TH देवेंद्र गी लेकाय नि हाइरि न्यूयॉर्क के यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर दा था सिगी मापन कुन फाव चथरिबा तारामंगा सुबा UN परमानेंट फोरम ऑन इंडिजिनियस इश्यूज दा सेंटर फॉर रिसर्च एंड एडवोकेसी मणिपुर के सेक्रेटरी जितेन युमनामना आसपान स्टेट असिदा पीरिबा चैथेंग अमदि मिटोप सिंगना लेप्तना संगसिलकपदगी येलो मिसिंगदा फंगलिबा चैथेंगी मतंगदा पुखतखरे यूनाइटेड नेशन की परमानेंट फोरम अदुदा जितेन युमनामना मणिपुर की नेचुरल रिसोर्स सिंग मियाम की अयाबगी मायक स्टेट अमदि कॉर्पोरेट बॉडी सिंगना लौथोकलिबा असिगी मतंगदसु वाफम क्या पुखतकी हारि Samro wang laikai dagi moirang mayum sawu tamthina hatlamagi mayokta ngarangdagi mayai lambi matam kaktana thingjin kibadagi makha tarakpa oina ngasi ban sagotpa singna natchan kritan tawba miyoy ama furakpada natana gari thugairakre ngasi nungtil pung ani rom taba adwaida samro machu cinema hall manakta natchan kritan tawba isai sakpa ani pungyaiba ama yauna miyoy ahum ban sagop singna furakibane soklaba miyoy adudi pungyaiba dayananda wahengbam maki oi thangba pisumda mafam ahum thongna soki लोनना इसे सकवा मियोय अनि अदुना गाड़ी थुगाइरकपदा मिंगसेल मचिना पानबदगी सोकपनी थाउदोगसी की मतांग ngasi मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोकी पाव मिफम अमदा नसन कीर्तन की ओजा मयोबम सैतबाल न फोंदोकीबदा बन कौबा लंबी थिंगबा मदि तोंगान तोंगाम खोंजंग सिंगदा जेसिना स्कूल अना लायंग अमदि धर्म कर्म की थबक थोरम सिंग कोमथोकनी हान लाउथोकलगा असुम नमियाम की सेवा तौब सतपा द फूब सैब तौब तनतना गाड़ी थुगाइ बिबा हाइबसि यानिंगदे
ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯊꯣꯛꯍꯟꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤ ꯂꯨꯔꯕ ꯇꯥꯟꯐꯝꯗꯕꯗ ꯀꯔꯃꯒꯤꯁꯤ ꯀꯥꯏꯗꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯒꯤ ꯄꯥꯕ꯭ꯂꯤꯛꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯕꯥ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯁꯪꯒꯤꯠꯇꯣꯟꯗ ꯈꯨꯠ ꯊꯥꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯅꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯊꯥꯖꯕꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯇꯧꯗꯣꯏꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯏꯁꯣꯔ ꯑꯃꯗ ꯊꯥꯖꯕ ꯊꯝꯃꯒ ꯀꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯃꯍꯥꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯥꯖꯟ ꯊꯝꯃꯒꯗꯤ ꯂꯥꯏꯁꯣꯟꯗꯨ ꯁꯣꯟꯕꯤꯅꯕ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯙꯔꯃꯗꯨ ꯀꯥꯏꯔꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯊꯥꯖꯕꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃꯗ ꯊꯝꯕ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯣ ꯏꯁꯣꯔꯗ ꯊꯥꯖꯕ ꯊꯝꯕꯤꯔꯒ ꯀꯥꯏꯗꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯕꯗ ꯃꯇꯨꯡ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯗ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯉꯁꯤ ꯏꯆꯥꯗ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯗꯁꯥꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕꯒꯤ ꯉꯁꯤꯅ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯃꯊꯪ ꯑꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯃ ꯂꯧꯖꯒꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕ꯭ꯔꯦꯛꯇꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯨꯅ ꯍꯟꯖꯔꯛꯀꯦ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯄꯨ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ Delta Tutorials for CBSE. Admissions open. Class 9, 10 and 12 Science from April 4. Class 12 Arts from May 4. Class 11 Science from June 6. Vacation course for Navodayas and others from May 4. Class timing 5:30 to 9:30 a.m. and 4:30 to 7:30 p.m. For details, please visit Delta Tutorials between 6 a.m. to 7 p.m. Liklana chini kun mga mapupara pada in advance or iba growth iba Manipur data na tana maling no kung kuding magka likla ka mapupara number or issue na jage and wishing likla on its 25th celebration. Manipurgi ahanba beautification center mafam sida mahing uring unsa khoiba ariba dakfam phahanba ngami tattoo mole freckle na jingbasu lauthokpa yai hakchang gi ahenba fat pamdaba body gi hair lauthokpa yai ahanba lakpiba 100 customer da skin test amadi doctor consultation lemna hingjagan ngasimag unabiu Dr. Madhubala Laser Beauty Clinic MZ Avenue Imphal. The first urban cross hatchback Datsun Ready Go with 800cc Supna Tagilupa Lak Animakai Piba car Sigi features Sindi ground clearance 185 mm, space 222 liters, power steering, drive computer, mileage 25.14 km per liter, immobilizer, passenger class warranty. Lupalising mga katana book Tobi Horo, Island Nissan near Standard Robert Higher Secondary School, Kanchipur, Imphal. Datsun Ready Go. Kuirabagi tungda punbasi nungai. Sumi. Madi kari tore. Maag ise double strengthening sing pumali. Mangonda piu double strength liver tonic. Lipsap DS. Lipsap DS double strand liver tonic. Break ke matungda mayambo mana taramna okchari loinana bulletin sege makata bu pausing miyamna pijari. Directorate of Information and Public Relations DIPR gi anubu office building hauji Kaisampata sagaliba si ngasi directorate asige director Mega Chandran luching team mamana yengsin gre building asige ahan tangka ki saruk sab loibata natana anisubu tangka ki saruk ayamasu sab loire maramasina anisubu tangka ki sagaliba si hek loibaga directorate asige news photo video madi publication section sing anubu building asida tangka naina hongjin haurakan hena director Mega Chandran fongdoki panbayai DIPR gi anowa building ase public investment board PIB na lupa lakh sanipan tarani thoi gali sing nufu mathoi approve tawduna english sing ani taramathoi gi july taramathoi dagi sab hokibani national highway chamasumna ani imphal moreda aina thing athing matham kraba polam sing puduk phusin tawre heba paw fangbadagi tarani suba Assam Rifles na Sandil district ki Sita Road junction da operation sathab tha sigi taramanga da lupa lakh tara lising kunlom oigadaba ginseng kilogram chamaga humputra fagat pangam lehana IGR south na thadro pasi role amada khangalakli me tara marigi dang da national highway ga taina bud lebu umang da singnaningai oiba mong da mi kharal chat le heba khanglakpadagi Assam Rifles ki personnel singna tanabada mioi sing adu amamagi khudong sab lawraga CN ki adubu makhoi ka loina rakwa bag sing adudi puba ngamdabadagi hundok lamki loina Assam Rifles ki mioi sina khaw sing adu hangdok lubada jin sing adu yaurambani hari Manipur government na mark basis the primary upper primary amadi graduate teacher lawn bagidamak thaurang tawriba si yaroi haiduna ngasi Kangleipak Students Association KSA na lampial da leba education S ki office so lonjin kray primary upper primary amadi graduate teacher lawba matamda written test tawraga lawgadabani mark basis the selection tawba haiba asi state asiga stana da maramna numit mangani fawbugi manungda oza lawbugi decision adu government na handoktrabadi khongjang ga sangsin gani hana KSA ge secretary general Bidyanandana fongdorakli
इंग्लिशिंग अनि तारा तरेत पांथोकदरब जनरल इलेक्शन की भोट फंगननबगी मवोंगदा ओजा लौननब थबक सथरकवा असि याब ngamloisu फोंदोखी Manipur government na ngasi phawngda education sector sida chawkhatnanabagi haidana puken thengna honabigi mota Manipur government school se sithabana hena asoma margin dharaga ngasi phawngda lai vote kar phangnanabagi damak school se mari lenama authority ka yawna thugaikar phawngda ngasi phawngda action lokotaba se masina Manipur government se Manipur sarkar gi loisang se mutharpat tasena pamani samaj gi yange tharu oiba mahiru sing khannanabagi ni ko haibigi wakhanda tanma mamdaba election maya gi hogi vote phangnanabagi campaign amo oina vote bank oinabagi oina tawba manba oda pukana se masi yawang amloi Sexual assault के victim अमदे इमुंग मनुंग सिंगदा पुलिस ने FIR की कॉपी मेडिकल रिपोर्ट नत्रगा पोस्टमार्टम की कॉपी पीयू यादव की मायोक्ता वुमेन एक्शन फॉर डेवलपमेंट वार्ड के सेक्रेटरी मंगसातम सोबिता ना PIL में थाक रहना वार्ड न थादरों स्टीरो लमद खंगलकली PIL प्रिंसिपल सेक्रेटरी मणिपुर गवर्नमेंट रेस्पोंडेंट नंबर 1 सेक्रेटरी लॉ एंड लेजिस्लेटिव अफेयर्स ना रेस्पोंडेंट नंबर 2 लॉ एंड DGP ना रेस्पोंडेंट नंबर 3 ने हरी हौकिबो मे मापंदा इम्फाल ईस्ट दिसिना थोंजो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की ओइबा नेशनल फूड सेक्रेटरी ए की मखादा पीबा रेशन कार्ड येन हौख्रब मतुंग वालौबसिंग ngasiदगी खोंगवन जोन 3 कम्युनिटी हॉल येन हौख्रे CAF and PD डिपार्टमेंट की ऑफिशियल सिंगना थोंजो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की MLA थोंगा बेसवाजित का खुसमनदुना रेशन कार्ड येन बगी तोरमद पांगथोखी लोनन रेशन कार्ड येन बदुदा सयनब लैतननबा थोंजो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की तोंगान तोंगान वार्ड मेंबर सिंगसु सरुक याखी हौजे फावदा पुनम मियोय लिसिंग तरुक लोमदा रेशन कार्ड सिंग यंथोखरे अपुनब लुप पाखंग सेंग होंग सेलिब्रेशन कमिटी ने सिंधुना पाखंग सेंग होंग की थौरम थासी की कुनमा थोइदा हाइंगांग हन सिंह की सिंगमाई दलेबा लाइसना खुबम कुमोन सिंगजिन द पांगथोकतरी थौरम से दलेबाक मियामना सरुक याबीदुना महिरोल दगी लेरकलबा इबुदो पाखंग बाबू खुरुमजबगी थौरम असे मफुंग फाहनबियो हाना ऑर्गेनाइजिंग कमिटी की माइकैदगी थमलकली मणिपुर प्रेस क्लब द पाउमिसिंग उनाब मद कमिटी असे चेयरमैन लाइफ्राकपम अशोक कुमार ना हाई सही सा कयादगी हौदुना पांगथोकतुना लाक्लिबा थौरम असिना लमदम असिद लैरिबा मियामबु अवा अना ताबदगी ngaktoknaba lamdam asid nungai yaifab mapam ama oinanaba mabudau pakhangba amadi mabendau laimaren laisna gi mafamda hai lai katuna amadi sieng haiduna thauni gani hana thamlakli नाकल मरमदा मणिपुर की पुवारी सागोनदुना लाक्लबा हाना सिंह अमदी कुमोन सिंजिनबु लेबाक शासन मियेंग संगविदुना हिस्टोरिकल साइट ओइन लाउथोकपियो तुंगी मिरोल गिदमक मफम असे ngaktuna थंबियो हाना कमिटी असिगी माइकैदगी अपील तौरकली इबुदो पाखंगबा अमदी इबेंदौ लाइरेंबी अनिगी मफमदा महांगना चेंग हैदना मखोइबु खुरमजदना लेबाक की अवाना तागदबा मिसी मिना थोकदबा अना एक लाकदबा येकनबना लेबाक मांगताक हनबगा तौरपा पुडबक्सिंग अदु ngakhokpiu chawhongba ngahongba wataba padaba mithoiba mihenba nungai ba yaifaba leba ama ohinbiu haidana maidingu nongdalan pakhangmana mabudau asibu ningsingjadana mahangna ningthoiba matamda chenghabai thormsi pangthoi Ultimate Art kowa jewelry की exclusive showroom ama ngasi singjamai mathak chongtham lekai da hangdokre मखल क्या के ज्वेलरी प्रोडक्ट सिंह यावरबा ज्वेलरी शोरूम असे जेनिम्स के डायरेक्टर डॉक्टर लाइसम देवेन हांगदोखी मपालम की ममिंग लेरबा ज्वेलरी ब्रांड क्या यावरबा ज्वेलरी शोरूम असिदा अहोंगो ममल लुपा चमंगादगी हौरगा लुपा लाख 9 फावबगी ज्वेलरी प्रोडक्ट सिंह यावरी सना की ममल असुम असुम वांखलकपन मरम ओरगा मणिपुर की मियामना सना लाइब ngamnaraktaba asi yenglगा अहोंगो ममलदा सिल्वर की पोथोक यावना तोंगान तोंगान ज्वेलरी की प्रोडक्ट सिंह होंगन फंगनदुना अनोब ज्वेलरी की लाइटेंग सिंह मियामदा फंगननबा अल्टीमेट आर्ट को शोरूम असे हांगदोकपने हाना शोरूम असे की प्रोपाइटर ए कर्नन फोंदोरकी सना से तांखलकपसिना मरम ओइरे हारगा मीसिंग सी अखोय ज्वेलरी से अखोय एफोर्ड तौब ngamक्तबा अल्टीमेट आर्ट दे अखोयना अखोय सिदा थमजरी से फ्रॉम ए वेरी लोएस्ट रेंज राइट लाइक अखोय 500 रुपीस दगी हौरगा अखोय 7 लाख 8 लाख मुक्ताबा अखोय ज्वेलरीज आइटम on gold silver amasung pura purely imitation na chingba koi thamjari manipura aina khwai pamjab se anova fashion gi trend ama khak purok pamjaba all over india da am popular ba kundan gomba akoi manipura di am popular oidri ba haitare akoi mughal period ki akoi gi jewelries na chingba se akoi sigi showroom se da koi fangani
Naga People's Front NPF ki sana patap ki wang mada thabak tawi habi ki damak Nagaland ki Lok Sabha MP amadi NPF ki maru oiba member ama oida ba nephew Riobu party daga suspend tawkre party ki president and talk ba suspension order asida party ki mayok thabak tawi habi wafam natana atopo wafam amta yawde order asige matung ina makha tab order ma laktribu fawa nephew Rio na Naga People's Front party ki primary member amasung active member oiba tok lakani hari aduma pu Lok Sabha de mak NPF ki leader moin aduma laiki gani hari NPF ki disciplinary action committee na Rio da April mari amadi April 13 da so cause notice thaduna party ki mayok thabak tawbugi sengdorok na bakhangan ki makha tan April 13 mari da nephew Rio na so cause notice ki paukhum pirak tabaki matung ina May anida disciplinary action committee na mifam phamlaba matung chairman na Rio bu suspend tawna party president ta khangala ki bane wafam asik matang na kupna thizelaba matung NPF ki president na hai ki bada nephew Rio na chief minister oiba hek to ki bada ki NPF ki sana pataf ki ona taina bada thabak thorum kya sa thaduna lakli mak na chief minister amuk hana oining duna hauzik Nagaland da paliba TR Jaliang ki government asibu uthaina na hona rakli hana NPF ki president na phongdoraki party se ki pandam mafung fana fangna na basang sinduna naga miam gi yaifana na basel langwa madi party manungda ing chik phibam ama sagat na ba hona bada nephew Rio suspend tawda yare hana suspend tawda ba yadre hana NPF ki president na aru waref lauki Hockey India Sub Junior Men's National Hockey Championship A Division gi ngasi sana ki league match samada hockey Chandigarh na yamna lakshana hockey unit of Tamil Nadu bu Panjil Taramathoi sino da maiti ba pikre championship asiki tarasuba league tana hockey Gangpur Odisha na hockey Andhra Pradesh Panjil Tarataruk amada loinana taranpan sub league tana Madhya Pradesh Hockey Academy na Delhi hockey bu Panjil Taruk sino da maiti ba pi bangamki Manipur na yumbu oiduna championship asigi taramapan sub league ta hockey Karnataka amadi hockey Maharashtra anina match ki apiba matamda Panjil ahum sanaduna match adu draw oikibga loina kun sub league ta sana ki hockey Jharkhand amasung Sports Authority of India anina sana ki match adu su team ani makna Panjil ani ani sanaduna draw satki Hockey India ki meng makha Manipur hockey national Kumalambak hockey stadium na chathrakli championship A division asida India ki tongan state of the union territory sing ki lak team tara taruk na saruk yari hayeng chathrakli hockey championship asigi league match mari sanaragani matang aswada bulletin ase attention jadring mangoina na headlines amuna thamjari Infal Municipal Corporation ki mikal damre poigera basing scrutiny loi kre nomination khudimak ayawa pi kre Taurangom tari ni ki JAC uri po kangchup lambi da kauki ba matam kak ba ban na mau sagi ponse da akai ba pi kre amasung haukiban numit dili asida nong lepan sugar ki infal mapam kya da ising tumkin kre nambul lam infal tureli imai ki wangkat kre